molo si Jalo Baraon bapak tua ni na manguli manang amang udena ima di dok si Jalo Baraon jadi molo di dok musenang si molohonon omma tu ibotoni namuli na marhasohotan molo dang marhasohotan dobe nakko maon tu amang udana manang amang udana manak tubuhnya amang udana manak tubuhnya babatuena molo orang tubuhnya berarti kan amang udana babatuena mak kan ale molo dong adong budi pasangan mo sa nang gabi tu botona siap tubuhnya amang udana manak sa tubuhnya bapa udana jadi molo dang muli bang manguli do botona ken idok mau museng si Jalo Batahi, kalian makiknya ada tuh. Di si molohon itu tuh. Arong do dia di rumah dok, balonnya kada dua mo. Dak saru be bedek dok tobing. Menang menari ta tobing ke tona, HP itu nalah ho atur aja bagaimana doi kan? Oh. Dia kalinya dua me. Idok me si Jalo Batahi. Ali ikot tong do na puti imas mo ko ni. Iben na mo tong sunita taban na zong may. Bisa Jalo Batahi dokot. Bisa mo ni. Bakit tak do tapi dong Jalo Batahi do si molohon itu tak do. Tak do to ang intinat tong si molohon do. Jadi tambahan na may iman do si Jalo Batahi tang ada ti. Aku ni si molohon ni ngomong hargai mo to na matong idi. Di na nasa lirik ko ka gudang ko sa pinggir yan. Gabiro doy si molohon si Jalo Batahi na gabirang dapok be si molohon gabi mago ada tiat to alanya dang diboto namang lehuni artina filosofina itu to inkorporasi itu ta filosofina artina baru nak tinggal dulu kan dua baru lama mo saya nang tu bariban mo dok ubah bariban na molo adong apalak karena manang nanggina kan si molo orang adong nakko ma musay naktu na boruna idok ma musay gawe ubah parorot tuna boruna lang tutubo di nang siyang na boruna dotto udah naman dapat tuna boruna dotto boruna do anay boy dong musay molo orang adong na boruna boy dong musay nang gawe tu tubuni dapat bala. Nah, boleh tong musena. Itu dos ni rohan wi. Jalan kedua nama. Ido, dos ni rohan wi. Nah, anggo ido. Nah, baru musen tu na papaton. Oman dok na patulang. Tulang ni buru muli. Tulang ni buru muli patulang. Ima suinak pang napati mono di perburu. Alai mono di parana agak bida. Ini nak tuh sudah kalau tulang mulai para anak. Pati sebelum tu para anak. Awak agak sering. Sebetulnya pergi si Jalo Bara kan Jalo Bara menurut pengertian aku kan api ini tunggu turun aja luna ya rumah panggung. Jadi dalam arti ai molo pengertian dia barang gudang nom na pengertian do baraon kan. Dang molo disud dang gabe barang di Jabu. Dam itu. Nah, kan barang di Jabu. Si Jalo Bara si aka diro akan lapor butuh leuni istilahnya no aing itiki adong masalah ni buru naon kok babatuan bang udana ang masalah na ha ikon itu dulu menyelesaikan Allah udah to ai go baraon boy do dengar akan masalah ini pengertian da sebetulnya kan barang di Jabu dan ngerti kan to akan masalah dot to akan haurangan berarti mana bertanggung jawab susi kan jadi masa idok pun si molohon ayon na odon na majaga-jaga ibotona udah pengertian kan hari arti si molohon dalam bahasa Batak jadi apa dong si molohon na mangamin-amin mangamin-amin nama jaga-jaga. Iya. Ya memang harus Loi. Abang itu nih guru na ya. Amang
Majeju. Ini menghadap takon. Jadi saya ada kata, bui gudang pengertian tergantung tuh hapianna. Sono bahasa Inggris nih ngomong. Oh, itu. Nah, nabe di perburu kan. Nah, lang kita musik tu parana. Parana. Jadi mau di parana ko. Parjulu ima ulos pasamot. Kan? Bapak ini Nanguli ya. Baru kedua musing Molodang adong. Pamarai. Molodang adong. Bapak lah. Bapak Pamarai, Pak. Itu mana karung? Oh, itu teh. Boy nako. Boy bang na. Bulu dia bang na. Isa man naman nanggo jawati itu to. Bulu dia bang na. Abang Nisi, Panguli. Oh, Bulu dia bang na. Ayo na magati ni bapak na. Juga kedua na. Ay, sila na bertanggung jawab si Panguli. ang ikon na tuwa-tuwa na te. Bamo ikonido. Ikonido anay na nga dong be. Danga Mana ba? be? Top tutong panggatin na isi. Ahan sa kanan. Oh. Itu ba? Itu panggatin na. Jadi nakita pa dulu kan pasamot. Tu bapak ni memang waktu itu memang wili. Baru musim pamarai. Pamarai. Mas aku pada tong kaningan di pangabarai nak kan. Tapi saya bilang kan pangabarai. Pamarai san kan si Jalubari san. Oh, ini saru dulu pengertian ni. Nama beliau ni itu sudah tidak. Dia namanya mana nama mudana. Baru untuk si Manggokon. Jadi om mana di fungsi honna Manggokon sudi akka undangan. Amo na juga na yung sekolah ini kita pakai WA, pakai undangan. Anda dulu kan itu tuh hidup saya udah. Malang cuti dah. Iya dah. Oh, mapimpinan na isi jodoh dengan mandongan ya. Udah orang sautan di jodoh mandongan di mana mana tuh bisa punya kasur Manggokon. Langsung di deh. Langsung bi. Ribet dia dulu. Iya. Manggokon. Jadi naga dulu museng, napapat museng sihut Jepang. Mangkokonon bahasa Indonesia na medyan. No. Irot na. Ay patal ka wala. Ay udak molo si Manggokon. Ima tu ebang ni namanguli. Jadi saru bartong nakalingan ni si Mano ni mono lang ngadong no piabang na namanguli. Nah, tu bisa museng. Buiro gabi tu mangudana babatuana. Buiro museng gabi tu tubuh ni mangudana, tubuh ni babatuana. Berarti namang gukon ni hahanamang nang gina berarti dang buru suruh. Banget toh. Di istilah na nuay namang urubin na may moliyok ko dahil kung sa tayo ju muli hitakkan dong ano sa mangin na kan namang urubin anggo na bertango sa beto ima. Tu manggokon Si Manggokon ni botol ang gawa na to. Jadi malaki baru si Jepang. Jadi sum beda do kan boleh di nahan tingan di perburu kan tulang do. Perpudi kan. Ya. Jadi anggo sebutul lah bahasa suwida pangnaw holar di perburu do molo bahasa suwida pangnaw. Ida teh. Dakero di parana di suwida pangnaw da. Itu molo bahasa. Alai molo di pengertian nya karuti ima kontulan. Nah kan ini bawa pasamot. Pasamot, Pamarai, setiap bang. Tetap na tetap. Ida sa didok kon molo matatan na hitama. Bohare ang buru pasata mo na doon niya pang nabati. Ida sayrong suku-suku ni parburu. Alanin datang molo siya ay asa didok kon atong hala di parburu di. Sunyok pak nehalaki di parburi dong. Manggohi sinamo de sebenarnya nih. Panggohin ni sinamot. Oh, para anak danga dong alan Jadi suku-suku niya sila sa maning. Ay molo di Bataki, molo dung merdele suwina pang nabati ido. Udah kan. Nah, Ang istilahnya idok bapak nama orang di botona tamang udah tambahan na me. jika didokot do pasap pamusuh ini apang nopat do pendayon. Betul gila udah tambahan anak kilo kan ada yun kan. Isa ba Sudah pengangan tak kasih sudah pengangan kan. Baru musik tu parpia ni akan marah-marah di mah.
laki kau harus ada dulu batu ada. Tapi hasil ada 5. Oh. Kan? Babatuan nama Ay, orang ako lagi. patung si Benet yun eh. Oh, iba ito na. So nyak kay boto mo sa to kan borong nyak kali dapat dua na di babar na maranggi. Kan kay boto na tiap babar na maranggi. Opung. Boleh mo sa kan. Mamere tuki biasan ni ay ka bolo dia pas ni untuk tuan hamil bisa bida tuki biasaan. Biasa. Jadi mamere tudus nur hamu matong isi. Buru gabe perwakilan. Mamere tu torokna. Ane mo lo hirabu itu dah sudah tidak masalah. Kan? Ay bolo dihitan sudah di. Jadi Ay ba 2000 na ipalit per hon na eh. Ada tak? Iya, sudah di dapat. 100 seli. Jadi Per hon 10 na, uy, kepakai. Pada dayon, arong doon mo